Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danas učimo slovo wow. Wow se izgovara kao w, w. Sklopite usna kao da hoćete reći u. Ili kao da hoćete nekog poljubiti. Zato smo mi došli do tog harfa i zajedno ćemo ga ponoviti i naučiti. Kao sve je isto. Sa fethom čitamo w. Sa kesrom čitamo wi. Sa dammom čitamo w. Sa sukunom, znate sukun se čita sam. Znači to se izgovara w. Sada ćemo mi malo jezik pročitati. Krećemo kao uvijek sa prvim redom. We, wi, w, w, uwe, wi, e, dev, vude, vudi, wi, se, zuwe. Sad idemo na drugi red. Uride, uride. Ze, uwe. Ze, uwe, wi. Ze, zeure, zeure. Vizedu, vizedu. Rui, we, rui, ru. I we. Would, de. Iu, si. Ru, ize, zeu. Wer, ziu. Verzi u. Ja. Ideu. I deu zi. Deu wir. Eu zere. Aj ponov. Ib, eb, zere. De, Nije. du, iu. Ovo je sad malo sve je u, ali mi to možemo pročitati pošto smo dobro zajedno sve naučili. Sad ćemo zadnji red proučiti što bude duge rečenice. We, wi, wu. Iz, vezere. We, eu, zidu. Zid, veriže. Žu. Aj ponov. Dobro se, ali ponov. Zid, veriže. Žu. Kratko. Weži. Iu. Nije. Zu. Nije ponov. Eu. Zu. Aj pročitaj čitavu riječ. Weži. Eu. Zu. Da vam još jednom objasnimo. Znači, kad vidite na elfu, na primjer ovaj red čitam i prvu rečenicu. Ru i i. Znači, ako vidite ovdje sukun i ovdje prije jednog sukuna, zaustavite se isto na i. Svakako to trebate uraditi. Kad nema sukuna ispred naprijed trebate zaustaviti. Znači, i, zeu. Tako što. Znači, ru i zeu. Ja. Allah emanet.